Kajing rakhi kasi khao kpa ka jabul riu India Mahatma Gandhi kala pelong babon gisnong ban kan mau ya kate kasi khao jung da ka ba kila pelong dak program pen khuslong kani kasin jam ka deru si benta bau teuri khao ke India lo jihi kai phosnam munswa ba ka jing khoi suba kalong ba kham kordor ka jing im jong man la wei po wei nong susnong ke India kabayakan ni ka wei ni gisnong hapo omsning town dorbar kata ka omsning proper kala sim ya ka nuksa ba bhatam segi wei pan makinom berat pathare ke jabo segelintis nong ne nalas nong hanrei ban long ki ba sumar khoj khamtam ru ba kate gisnong ka de ka wei ni ki kat khayi ban yadi ethet ki mar ke bokongsan ba man la kasngi kat kumu ba PM sadap wei ni ki khot dorbar snong ko omsning proper ulong ba ka jing khoj snong menta ka artrik urisau arja pulai la bersam lang da ka jing kersan lingba ki senglong kemi ki village organization ki samlas nong bat ki heb baret bat ye gini ki jabo lum onlang na kamenta ban ni berat saka jaka thanyut jong umsning town ka bajuran baro sikata karbana kaleng chairman ka umsning town dorbar ba rocky kala ulai thu ba ka town ka ba kudup ikin reutli gisnong kadan la ka jong ka jaka thanyut ba menta kala don ru saka jaka berat nyut bat mai kabayakan ni un ithu de ki bor sarkar na ka benta bantai pendap no yaka kene ka singi ka bakarpang ng batajungi ka Shnong Umsning Propere di Boy District kum si benta ba de si benta lang bat ka sarkar India ai paro kawai barlai na ka jing red pathare kinyut sa nanti si singkin si surok tingiru kum ka Shnong i si benta lang akaba hagani ka singi i perlong ikeni ka jing pen ko Shnong nang ba kasinong gejungiru kan light naki japo japai paro di hangi ngi lai simtalang ngadu ki senglong kemi ya lumlang bio seng kentai seng semla ngi donru hangi ki seng jong kini ki driver association auto ki sumo tourist Yesi bentalang ban perkut ya ke Shnong Kathau. Ka jing kuak ber ke jing terang jungi hi na kaliang kum kinong elam juga Shnong. Ba ke Shnong ke jungi gerlong ke perkut ke pasupa. Ka umsning perpare hi baro pietep kade gawe na ki Shnong ki ba don ha kade ka Suropa National Highway. Akaba ki babun ki breu ki wan sia kini ke jeka namata ka kai bupateng. Ingin kalong ke ingi ba ingin penkut ya ke Shnong Kathau di kejing kerpan na kaliang jungi kum kinong elam kalong ba ki prai Shnong hi lagom lor pinong ka nuksa dan peni giwe pan balada mengikim ki prai Shnong ile ke boha ese gi weiru ki bewan na sabar kimbut ya kata nuksa jungi bangin nomia bret pathar ya ki nyut kinyer sa ti skin susurok kamtam ki nong didukan yapan lum banlang ki nyut kinye bat ngila penbait na kaliang juga Shnong ba kali kinyut kaduan kisni ki ba la penbait di lakapat ya ki pai ba abaro ki nong Shnong ki nong didukan ba ki nomia pret pathar ki nyut di skin surok dari begini lum ki jaka pennyut Mandalawan ke kali kin sawan ban perut ye kinyut ujuki kali kani kan yara pesibun namata ka kuit ke supa dengan kerpat ro ye paro ki bi kani ka jingkren ha kani ka por ba kini si bentalang apa kiwan si kani ke Shnong de ban ya perut pathar kinyut kinye namar kani ke jaka ba don sibun ki school ki hospital bat ki pan Nesti radangila ban subar khoi ka kan long kebai tenan nadu kinong le kinowan baro ti kejikerpat ke jungi nang ni kalong ba kejingkhoi i ka de ba don kam adu ka data ti kerpat i ki pai ba baro ki ba poi si kani ke jeka si kani ke Shnong bakin sim ke jingit kile sim talang bat ni ke Shnong banam ya pathar kinyot kinyar seltis kin surok kini kalong ka jingkerpat na kaliang jungi kum kinoy lam juga Shnong
So, kecil bat ka jaka tenyut kaba nakaliang jong ka using kanorba kala bukret syak menta. Kadai ka jaka tenyut kaba bangidang siyo kaba mai. Deh kapor ka ministry barim kelayo utit itu ka jaka kaba jadi het ka jaka ka dan kumba pakar. Dan nakaliang jong ka Salman Basim ti mentapan kala penher ki siti ngala lek man ki department ki paper kum nakaliang bankom kalong magila lek ng kandu DC ban pan ke jirap ke jide ba kali ka jaka tenyut ya kaba nakaliang jongi ni iman ki jaka dan man ki district jong jala jongi ki ba ada tak ada kali ki isu jong ka jaka tenyut nilap babun kisong itau don kisong ki ba persya don ki grup ki ba persya re nakalian jongi ke tahun apa ilali ke di sini om ni don la jaka la jong ke surok la jong ke bom don entai cepat no bat no bede nama kata-kata halor ini benta baro ila aisar maka dudel UBC usuha banira klantang no nangapta ketika jaka tenyut ban kelai ka kum ka kerja modern liquid solid waste management. Te hadirin bagi lawan visi, lawan saka Swachh Bharat Mission, kapok silong ru, gila ai ka TikTok sekiru, gila lawan welcome ba. Te gila ai ki TikTok sa Germany, lokal MB sekiru, gila ai ki TikTok sa i lokal MBC jongiru, ba insama ngila kerpak, insama bandera pelan, nakaliang Democracy Council, nama ba ngila itu iru ba nakaliang ka Urban Department, rengkat ka Pollution Department, kilawan ban inquiry yang kata ke jaka inspection yang kata jaka jungi, kenapa sedang nakaliang juki kilabian yang stang beliau ano ya ka sanction. Te halor ini i bentah, tengah kum cerman nga sobha lembah kami ka patai kubor, nakarpat ya baru kita di department kiba nila ai ka apil nang ilapan ke jingram. Sobha banirap kenang namar ba kamsing jongi kalong welcome ba ya kani ka liquid solid waste management kaba umdan jingwet lane umdan jingpetwet damano manoro kade be tik ka banta jong ka jaka jong ka tamno bar hi bro hoy